Selam alejki, pozdrav za produkciju Željezno polje. Evo danas smo mi pozvani od strane Edhama Husičića iz mjestove Ravne, džemata mjestova Ravna, koji su angažirali u stvari svemu ovome povod naš Edhem Husičić, ovaj put što se vodi iz sela mjestova Ravna prema Padeži. I on će biti, ja sam tu odmah od prilike htio da naglasim, on će biti jedan od najbližih puteva za naše izletnice Padeži. Znači, recimo imamo mi put normalno i preko Jasrepca i preko Balatića, ali sad ovaj put što se radi iz mjestove Ravne, on je najkraća relacija kilometar i 200. Znači, ko u buduće konta, recimo kad se Bog da sve tu sredi, ko konta da iziđe na Padež, normalno može ići kojim hoće putem, ali ako gleda neku kraću relaciju, to je relacija ovaj dio. Pa Edhem, evo, ja selam i mi tebe, nisam se salamila vrijeme, ali evo, znači... Tebi, tvojim pratiteljima i hvala ti kad si došao da zabilježiš. Naravno, da se obilježi i da ima u arhivi ovo, ako Bog da je tu, već smo rekli da si ti povod svemu ovome i da imaš još par nekih od svojih saradnika u odboru, ti ćeš nam već malo reći o tome. Znači, Edhem, izvoli reći nešto malo da recimo znaju. Opet se tebi zahvaljujem, dragom Allahu, pa tebi koji si došao. Hvala Allahu, da se obilježi, da ostane nešto. Da ostane normalno. U odboru smo nas izabrali kao predsjednika građevinskog odbora. Hajrudin, Suljo, Blagajnik i Šefik i Hajrudin. Znači, nas je četverica u ovom dijelu puta koji vodimo put. Znači, evo radili smo sanaciju puta kad bi ga obezbijedili za betonažu. Znači, imamo fin odziv danas iz džemata, iako je radni dan. Ja mislim ako voda nas ima blizu negdje oko 28 do 30. Znači, imamo obezbeđenu hranu od djedi Samira, a imamo sokove od Nadžak Saliha. Znači, naši donatori danas su djedi Samir za hranu, a Nadžak Salih je za sokove, za piće. Znači, imamo danas izlit, čak ako stignemo i 50-60 kubika, nebitno koliko mogu ljudi. Imamo na raspolaganju 90 kubika betona. Znači, danas koliko mognemo da se niko ne priforsira, toliko ćemo raditi. Znači, evo još čekaju sve miksere, evo 3 čekaju na istovaru. Ovo je, znači 2 se već istovarila, još evo 3 tako. Drugi mikser se istovarila, drugi mikser, jasno. Hvala Bogu. Dalje ćemo malo da snimimo. Imaš evo pojedince, evo vam je ovdje isto desna ruka, Ridžal Zafir. Zafir, Ridžal mi desna ruka nam je. Snimi ovdje malo mene iz Zastra, tela moraš da ima. Starija radnja. Znači u džematu što god treba pomoć, on je nam pri ruci prvi u svemu. A dole isto? Toliko od mene. I čućemo se opet na kraju za ručak, ako Boga. Evo, mikseri stižu. Znači, posao dobro ide, hvala Allahu. Ljudi su angažirani. Betona ima danas puno toga da se odradi. U stvari, Edhem kaže koliko mognu ljudi da izdrže, beton će da dolazi, toliko ima sredstava za sve to. Evo našeg Edhema dole koji se angažirao i razgovara, traži sve. Ne bi više išlo bi gore. Ovo je samo odmah i uzmite ljudi kad te penju. Onda ću ovo i da bajrama nastavno da strnu. O, 1000! Jesu! Nema Vespara, ne da ni ona kako li ti predinu da dođe.
Selam, ali. Samo me snimi ovamo. Nemoj, okreni malo kameru. Kamerman, molim te, okreni kameru prema našem, ovo je naš, znači u odboru, je tako? Jesi ti u odboru, jesi? Sad smo sa jednom pričali, znači imaju 4 koji su u tom odboru puta. Evo, on je i sam povoditelj, mislim, pokretač ovoga svega. I evo ja prilikom ovom nisam zaboravio sam jednom reći, volio bi da se uključe svi u akciju i da kogod hoće da donira, ima, kako je ono, kaže, građevinski odbor ima već tamo... Ima stranica, imamo... Stranica građevinskog odbora Mestova Ravan, ko želi da donira, ko želi da nešto dadne za ovaj put, normalno u Hajrije, i ako Bog da, sad se sa jednom priču, ovaj jedan od kraćih puteva sad. Ja sam to odmah razmislio kad sam došao. Naša koja nam skraćuje negdje oko 4 km, ja mislim, nisam siguran. Ja, ko želi, ja sam rekao, ko želi na izletište, na Padež, a i Javor i dalje gore. Kraća relacija da može da iziđe. Jes, 100%. Ljude povezivanje njiva. Ne, evo idemo sad, snimam ja sve, evo ljudi idu, sad mikseri od ozgo će dolaziti s ove gore strane, znači od ozgo je završeno, idemo sad gore sa druge strane od Padež. Koliko ste dovlačili mikser? Evo našeg Senada. Selam alejkum. Alejkum salam. Kako si? Aj Senade, ostali to dobre kad ti. Ne daju mi ovdje. Ne daju ti. A gledaju, sve sa mnom idu. Ne daju, samo rad. Senade najjači, znam vađi. Samo rad. Neka. Hvala Bogu. Ja. Gdje si Hilmo? 6 kubika. Šta imaš, dobro? Neka maša. 6, 7,5. A 6, 7,5, ja? Da. I evo sad ćemo vidjeti. Evo našeg jednema koji skuplja papirologiju normalno da ima u svojoj arhivi. I 9 kubika. 22. Tek došlo 22, koliko još? Imamo još izlit 70. 70 danas ako Bog da. Počeli kad završimo. A dobro, naravno. Koliko se mogne, jel? Samo mogu reći da sam fino da sam zadovoljan sa svojim džematlijama, znači koji su stvarno smo aktivni, iako je radni dan, znači ima nas mašala. Hvala Bogu da Allah nagradi sve one koji su došli. Svi koji su došli, koji nisu mogli doći, ja mislim da će im pa pozivamo i one koji nisu naravno doći, koji nisu mogli doći. Koji kad može normalno. Ali eto. Hvala Bogu, ljudi se odazvali. Jeste. A tamo viš i ovaj bijeli sjedi. Rekao sam ja gore, on je najstariji danas ovdje koji je došao na akciju. Da mu Allah danje samo zdravlja dosta. Amin, da ga Allah nagradi za to. I normalno će imati nagradu. 75? 3. Mašala. Alhamdulillah. Evo dečki koji su zadnji od osnovu idu naš Osman. Moramo njega, uvijek on bio onaj, neće je zadnji. Tako je na liniji, jel? Ne, on je dobar. Uživo meso pucam, šta ti je, mene ne bre pripada. Evo, stiže nam i ručak za naše radnike. Ništa nije rahmetno duše sa njim čuga da znao. Mimo kafanu, jebote, sve se pokladno. Čovjek je ne vodi da provide. Brode se, tak. Tebi nisu brode, ovak je broda. Ono zima svi. Ako sad ne zna, čovjek vodi prilike zgodno. Šta ti ako ne znam? Ne znam ni jo. I onaj... I mi uđe. Ja se moramo krenuti. Da vozim. A mene je prepuk. Evo ručak je stigao za sve koji su danas tu. Kaže, ne smijete ovdje niko dirat, ja stvorim da nikada. Ljudi se umorni, čekaju, odmaraju. Evo, podjela će se izvršiti ručka.
Dođe na otkalu. Gleda ona da uvek. Eto gospodo u slamu. Dođe za ne znam gdje. Znači imamo časti nas i sokovima Bronja. Evo. Allah, idu sokovi života. Evo uzmajte. Evo, neko ne zna ti gdje pa. Snima, jel da? Snima. Dobro. Znači evo, ručak je došao, idemo gore da ponesemo da vidimo. Ima so, ima biber. Evo, stigao nam je i ručak, kao što sam već najavio za naše današnje radnike. Da mi sam ponovimo još jednom da vidimo ko su donatori današnjeg. Današnjeg se ručka donator je naš Samir Dedić, zvani ili Vrbanjić. On je donirao ćevape. Ćevape, a Nesko Bronja donirao sokove. Mašala, da je Allah nagradi. Amin. Evo, amin. Sve koji su se angažovali i naravno koji će i pojesti, jel? Jeste. Neka, mašala, prijatno svima. Ja, lučićemo nas, gdje su čaše, neko je čaše zboblji i odmije sve. Ko je oko čaše? Eno dole kotarki. Pa ja imaju čaše, vidio sam na... Uzmite, jeste uzeli do Himdo. Daj kilo vam vidim. Budite veli, ja ne vjerujem. Boga mi snima. Koji se ženi kad Eto sad okreći. Evo malo odmora. To je Himdo, rekao ono je 100%. Ja se ne bojim žene, samo kam tako i ne bojim se. Ne snima se. Ništa se ne snima, vam slobodno pričaj. Slobodno Himzo priča, ništa se ne snima. Himzo, slobodno ti progovori. Slobodno ti ko reci, nema ti kreacije za to. Rođak u eteri su da znaš samo. Pa nemam ja veze sa seljačkim televizijama, ne dolaze prave televizije. Vidit ćeš ti ovo, bit ćeš na Hayatu. Ovo će biti glavni na Hayatu tamo. Tajas niko ne da, niko neće da spriča sad kad se snima. Trebaš mu hvalu kad je tajno. Da sam znao upaliti, upalim je. Ima pekara bila ovdje, Sad je oni servis, sad im je tu i servis auta, sad im je servis i registracija i ja sam dobio preko... Ja sam jutros nabrao 2 sepeta gljiva, rujnica, bijeli, žuti i čovjek me zove, zatim nisi na putu. Gdje na putu? Kaže, gori na mjestu Verani. Ja napustio sve kola, kući, odmah gao. Ma potrovat ćeš Bugojance gor sa tim gljivama, svojim pasjekama. Pasjaka nabru. Pođi vidiš šta viče, kaže mliječnica, žuti, crveni, bijeli. Ja to nisam nikad čuo za te vrste. Znaš šta mi je žao? Žao mi je što dosta za nekakvi fini crveni sa taskicama bijeli nabru. Sad uz ovu šencu, neki su dol na ulica. Vezire, moram i tebe malo snimiti. Maja da podbočaš malo. Nije sam ti snimaš nas. Ti si zve, ti moraš zove. Njemu nema mu druge, dobro si rekao Vezire. On ovdje mora doći. Tamo sam pul. Pa dođe u mjesec i pula. Pa sam se drži pule, pa nema glad. Pa svugdje je to. Što ti ima kompira, ustav u magazin ima ti glad. Neće će glad, neće biti sad glad. Ovo je idemo svega. Znači nema 30 maraka brašna. To ono dobro brašno 30. Pa ima ga 18, 40 maraka vreći.
Nečešta, ono srpsko, to je medalja kupio. Evo ovno i uvijek udaču. 19 maraka. 19 maraka. Vjerala li ovo da ili ne? Šta god je, kaj ja moram ići u vračaj. Ti si meni sumnjivi vračaj. Ekstra. Ti si sumnjiv, hađija si, ali si sumnjiv. Sumnjiv si. Imate mejte filmat. Je, dobro, svaka čast u tebele, nek si mu rekli. Koji izi u bračaju mejte filmat. Baruk, Baruk. Naš smrtko gad. To sve bilo nek zabače, mračaju sad u varednu sina. Opet mrača. Pa tu je. Glavni grad. Će dobro ako Bog. Ma nije se mnogo pješiti. Ja sam da prošao. A treba kanala. Trebali ste stavljati na nekoliko mjesta, stavljati u kosu da voda ide u kanal. Razilat će se ono tamo. A ima stožina, evo. Ima ovdje vezire. Ovdje se rijeka napravi, golema. Ja. Ja što dođe je to. Dobro put je ovako ako nađe. Malo mi će ovo. Ovo dok se nije uradio na voda je neka. Dobro to. Nema nam Mekija da nas snima. On nije njegova ovo. Evo je, odmah da pojedu ovo. Kad smo ja i on momkova, ali išli Grečan. Imam. Gore, oto sam se oženio. Nisam ja dao da rodica ovdje na drugu stranu. Vidiš ti ste na muzo radio. Prvi puta je vidio Jare Strogo na garažu. Tako? Ja i on mukli gazda. A u stači ja bio lav, pa lepile se isto šlame. Ma ubiji se. Evo da. Lepile, ako su se lepile ko šlame, belim se bio lav. Zrili. Da, danas sam, samo se mora malo da popraviti. Malo bi defektaže neke uraditi, ne skiraće, bajde. Odribla, jel? Ovu prikati naručio. Ej, jebem. Nije, to je posljedica od gljiva jutrošnjeg. Svijeći koji ne vidi, a? On je Sinanović, a Zek, on baš Zek. Prva moja komšina. Evo vidimo, došao nam je naš Muris Tutnić koji vodi akciju za dom. Omladinski dom u Padeži, je li tako Muris? Planinarski dom. Planinarski dom, da, planinarski, tako, mislim, izradio sam se možda pogrešno, ali nema veze. Ništa nije problem, ima ispravka. Ma naravno. I naš je Muris došao na akciju ovdje da podrži mjesto u Ravanu, on inače i pripada, je li tako Muris, selo Grablje, mjesto u Ravan pripadaju. Pripada malo. Ma dobro, ali nije ni bitno, došao si... Ma Železno polje, Železno polje, tako je Muris, svaka čast. Neka mašala. Treba se uključiti, sad sam ja rekao svako, znači kogod imalo osjeća neku dobrotu i prema Železnom polju, treba se uključiti sve te akcije, nema tu, svaka akcija dobro dođe, hvala Bogu. Doći ćeš jedan dan gore, ćeš snimiti Planinarski dom. Ako Bog da. Naći ti posebnu izjavu za naše donatore koji su donatori bili, koliko je trenutno uloženo u Planinarski dom. Ako Bog da, može. Sve ostalo, naravno. Može, Muris, sve je što problem. ti bude zanimalo, neće biti problem. Ma da, naravno, poslije ćemo kod toga, ako Bog da. Javno, transparentno, sve hvala se zna Bogu. gdje je nečih 10 maraka uloženo. Tako je, hvala Bogu. Ja sam najodgovorniji, ja stojim za toga. Ko misli drugačije, nek se obratimo. Evo vidimo, znači svi naši pokretioci, on je pokretač svega toga najveći što se tiče doma i toga svega i puta prema Padeži, on je isto se Kad je meni angažuo čovjek dobro. javio, nisam ja znao, nisam ovo dana bio aktivan. Ali javi, kaže,
god se betonira na mjestove ravne. A bio sam ja 2 puta. A nisam znao i sad došao sa benzinske. Neka maša, neka, hvala Bogu. Što se mene tiče, može? Dobro, Muris, posljećemo ako Bog da. Ništa valja, nije problem. Evo i našeg Hilmi, poznatog, jesi ti lovac Hilmo, jesi? Jesam. I neka maša, ali najstariji lovac sad u Željnom polju. Znači evo našeg Hilme i on je tu, najstariji lovac u Željnom polju, priključio se akciji ovdje. Mestova Raman u stvari jeste u Mestove Rani i sela i grablje priselio u Mestovu Raman, ali to je to, znači prije puno godina doselio u Mestovu Raman i da ga Allah nagradi za dobro djelo. I dalje Hilmo, ti si isto mnogo, koliko imaš godina ti? 71. Mašala, 71 godina je tako vitalan i aktivan. Svaka čast, neka mašala. Samo naprijed, da omladina vidi, kad vidi omladina onda... Vidi omladina. Normalno. Hoćemo se Bog da u subotu Srdaća. Gdje je na Srdaća? Ja u subotu. Ako Bog da, neka, da bude hajirli. Evo, došao je novi mikser. Ponovo je krenuo rad, ručak je završen. Ljudi su zadovoljni, imali smo donatore naše koje smo već najavili. Ponovo se kreće znači u rad. I neka mašala. Evo i naši najstariji, oni se pokreću, evo ih. Nema stajanja, samo naprijed. Neka. Evo odavde vidimo jedan dio šahmana dole. Ovam prema ravnima, znači samo jedan dio malo sela vidi, pa ćemo i tu malo da snimimo. Ovo je naše selo Šahmani koje je za vrijeme poplava bilo najoštećenije u poplavama, pa su ljudi iz tamo starog sela iselili ovamo. Ove sve kuće nove, skoro bilo je par kuća, ali sve su ove, evo vidimo još i ove što se prave kuće. Naravno, znači, ljudi još uvijek rade tu i neće nigdje da seli, ni da idu nigdje. Neka ćemo poslije ići da snimimo naše šahmane ponovo. Planirali smo jedan snimak napraviti o poplavama ponovo. Znači, drugi dio i treći dio. Da se zna, da se uvede u... Nek se pamti. Dajte dasku. A mogu uvijek pomoći koliko mogu. Evo, vidimo gore ovce. Ovdje su ljudi još bave stočarstvom, zastupljeno stočarstvo. Ko želi da kupi neku kvalitetno janje koje je raslo na obrancima mahnjači, znači na planini, znači nema tu gdje raste najkvalitetnija trava koju pasu ovce i mlijeko, naravno sir. Imamo gore i naši par kućara koji se ljudi bave sirom, proizvodnjom sira. Kogod ode na Javor, naći njih gore, oni imaju, uvijek su tu i znači može da se počastiš sa dobrim sirom, dobra voda
Napiješ se par puta vode i izgladniš. Tražiš ponovo da jedeš. Kad on nosi ovako letma. Dobar! Evo, ponovo ćemo malo da prebacimo na Jastrebac. Selo koje nam je najbliže tu. Da vidimo. Ovo tamo su Samari, njive koje se zovu Samari za Jastrebca. I tamo ljudi imaju vikend. Evo, tamo imaju ljudi vikend isto, koji su ovdje gdje god odeš, znači planina je i možeš da napraviš vikendicu i svugdje ti je dobro. Znači, kogod želi da osjeti ljepotu, nek dođe u Željezno polje. Evo vidimo ovdje ponovo selo Jastrebac. Ovdje šta imamo bez ljepši sukate. Evo naš ovdje jedan isto vjeran. Mutevelija u stvari, bio je Mutevelija. Danas dani s Mutevelija, Osmane, jel? Danas dani. Mašala, znači ovo je naš Mutevelija sela džemata Mestova Ravan i on je angažiran i dobro za akciju uvijek povod svemu, ako je nešto na dobro, hvala Bogu. Znači, vjerni pratioc naše isto produkcije Željezno polje. Gledaš li, Osman? Ozbiljno? Mašala, svaka čast. Podrži me tamo, nemoj da bude manje. Svaka čast. Neka idemo dalje, Osmane, da uradimo šta. Beton je evo stigu, pa ćemo, ako Bog da, nastaviti dalje. Evo, danas nam je došao i posljednji mikser. Još ovo ćemo da riješimo. Danas je bio dobar odziv, akcija uspješna. Znači, još ovo riješiti, pa ćemo vidjeti dalje. Evo, hvala Allahu, danas smo završili ovu akciju. Eto me da mi reci, kako si, jesi zadovoljan sa današnjim radom i današnjim uspjehom? Hvala Allahu, prezadovoljan. Znači, predovoljan sam sa ozivom iz svog, da kažem, džemata Mestova Ravan. Znači, koliko nas je bilo, negdje oko 30-ak na akciji, na radnom danu. Znači, urađeno negdje oko 185 metara betona, 55 kubika smo uložili. Mašala. Znači, opet se mogu zahvaliti svim ovim koji su danas došli ovdje na ovu akciju. Naravno, hvala svima da je Allah nagradi, ako Bog da je u buduće. Hvala i tvojim pratiteljima da se... Hvala vam što ste gledali naš video. Ostanite uz produkciju Željezno polje i pretplatite se na naš kanal.